Lenawe ate samlasan snem layalang jalar hajar fraoren ratyong sngubang. I love you hep yanga kaong yanga wachet kilwe punratle apila kong kadumen pat ngayble. Eupi kong tenga chem kong rehate hamau pirwat nga seya pun nga saor ple nga jiren balanra. Jiphew tangkwe nga tep topot nga samut pun yapi Hainin rude plok lok lok lalo sa battery. Nga chachi pang hamau kirwat nga mutpun lot yapi nga tadla jir en balan radla tang sa company. Ani nga skew jinjar chih chaharo mehalait nga sweat koit no bone mobile lok yaring kat sim card airtel. Halo halo hano kong te ha restaurant lerong abdi nga dang ikat ame hane jaka dektung. Punrachi SMS mato hay daya krenda teo langwa nga en jaka de todos nyom lala ferwete. Nangila sep nela perne haji nga swetsado nga pota joya kendur tore kalada wan hachno. Chi SMS ka sendia nga jir kaong inne sngewae rela bitar pua mat hotno hadawea. Hai taken san chukinya klis ngem nan thaw boy la men chu bengir ngir hamet akien nan jerngich dos nyen. Chi phao tang kwe wanga en rat halor sala Chah Chet nga jwait lan wir sa jew ma ker wat so men hop wan chicken. Lehe kong thai sa chet yang asa penlong le enne lamun step lang ya thosam la jang la bin ladang rang rang enan at yom ti ichi teng long te umat ki jaw la pait long snam yang yakhlad akong te. Chi SMS ka text yang nga jir kaong inne sngewae rela bitar pa matud no hadawe. Nga la bitar mutno la de lai taten rong riet jong nga tadla di nga nochlan renga wam kuilot hatchenong.